बसी बसी भिडियो बनाएर छु बिकज आइ एम सिक अनि आई एम टेकिङ रेस्ट. So I was just thinking randomly, what are the 3 things that I would tell to my younger self, I know. And I just thought, I had a long conversation with myself. I was thinking what might be the best advice I would give to myself, my younger self. So I found out and 3 advice. So the first one is, don't be a people pleaser, because people are never going to be pleased by you. एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ गएर चाहिँ मान्छेले दे आर गोइङ टु लाइक जरुरी छैन क्या. एउटा पोइन्टसम्म जरुरी छ तर यतिसम्म पनि पिपल प्लिजर हुनु हुँदैन कि आफू नै कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ डोन्ट बिकम अ पिपल प्लिजर. अनि सेकेन्ड एडभाइस, यु आर क्यापेबल, अनि यु आर क्यापेबल, यु हेभ टु जस्ट ट्रस्ट